Marcos 14, 14-12. Ikaw 7 word. Marcos 14-12. Ika 7 word. Yes, tama. Tama. Okay. Okay na diya? Okay. Exodo 35:12. Katapusan pulo. Exodo 35:12. Katapusan pulo. Katapusan pulo. Pepa? Tunduk? Balay-balay. Barang-barang, balay-balay! Barang-barang! Okay, Dre. Balon. Tama sa iyo tama tayo mga bro, nakauna din. Salmo 92:12. Ika 6 word. Salmo 92:12. Ika 6 word. 6 ba? 6 word. Pablo. Alma. Palma, correct. Palma. Very good. Yeah. Okay, ready. Palma. Palma. Ready. Pal. Ano na siya pwede kayo? Okay, ready. Isaias City 15, ikatulong kapulo. Isaias City 15, ikatulong kapulo. Ikatulong kapulo. Isaias City 15, ikatulong kapulo. City 15. Saya City 15, katulong kapulo. Aniko? Antik? Ani? Hani, pwede na hani. Pwede na hani. Dugo. Mo! Very good. Next. Nikias City 2. Last word. Nikias City 2. Last word. Nikias City 2. Katapusan word. Tama na. Nikias. Sabuat? Ito mo yun. Ika! Popo, correct. Popo. Tama. Next. Yeah. Okay. Unang ikaduhang Kronikas 6:4. Ika-17 kapulo. Dos Kronikas 6:4, ika-17 kapulo. David. Dos Kronikas
12:4, last word. Dos Crónicas, Kapitulo 12, versikulo 4, last word. Ito. Israel. Jerusalem. Jerusalem, correct. Next. 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 Awit ni Solomon, size, this. Ika-11 kapulong backward. Ika-11 kapulong backward. Size, this, awit ni Solomon. Hadlok. Hadlok. Minutos. Itamay. Ibayaw. Hadlok. Sigak hadlok. Tao. Next. Makalili.